กุมสังนิสมนิปฐุมเมย์นิสมนิเลปริยัตอันนี้เรนโบว์มิโซชแนลเทือตูเล่ไงทัตุจงแต่จีไปกันบุกเข้าอาเจ้าตุนจุมาเฮียนมณิปุรสเตตาทิลแทงจงจังทิลแทงเลียนทำตักไม่เอามาชูวังจวนเฮทิลแทงจงจังรีพอร์ตตัวฮีกันหันไปโดนอันนี้มณิปุรสเตตาจงนัดทักอมแมกตันเนนจังรีพอร์ตกันตนฮีกันไงทักมาอินเดียมีเดียครั้งเต็นเห็นเตียงเงินปวนตีฮีหันรีพอร์ตพอติลาVoin Sandaya hian Manipur state ta tharum thoa inti boina thar fresh violence chu achuak leta NDTV chuan mun tam taka silai puakri hriat ania in hal thom tam tak aum boka mei ni thuma Manipur state ta tharum thona lian tham taka achho nuwa khan tharum thona tenau jok chu mun than khata achuak jau jawa masa tun tuma tharum thona lian tham taka chuak angero hi chu mei ni thum nulam panga voi khat ma ala chok le lawani antia Indian Army Chief in Manipur State atlo mek laile Indian Army Eastern Command na anho tuluber Commander Lieutenant General ten antlo mek lai hania hetianga Manipur State ta anom mek lai hian boina lian tak mai achok ta ani he tharum thona in nam noi hi mipui tam tak anoma chung boina in nam noi mitlem te ta chu security force ten an manani ti an reporta Indian Army te hian hetianga tharum thona ron chok thar le ta le lian tham taka tharum thoa inti boina thleng le ta chungchanga hian thil thlan dan kim chang tak engma an report dulova nunna chan anomem ti te liam tur anomem ti te le bungro le in le lo engza chiange he tharum thona wang hian chuak ti po tun thleng hian report an la pe dulawani tin NDTV chuan an report ani NDTV hian report an pek jaldan chuan reserve forest land chungami Kuki villager ta chuan he tharum thona hi an chok chuak ni in ahriata poi khoina le thil ti chiat lian tham vak lo chu he tharum thona wang hian athlengani antia heng tharum thona athlen mek na mun a effect area mun franga mipui ta chu an himna ngai tu ania heng area hian paramilitary force enge mozat thonlu bel ngal ania mipui than khatta chu thiar chole chan chu ania he tharum thona nen hian injam na nei nia rin pakhat awma chu Indian Army Chief General Manoj Pandey chuan Nimina Khan Manipur State thi atlowa ninni chamtura lut ania Eastern Command official engemazat tin antroyom boka Manipur State chunga ground na thil thandan zongjong ta chu uluk takin endik non anidona ta chuan he boina chinfel dan tur kong hi ruam man antumani antia churam manna an kalpui tur chu heng tlang mi tribal ta hian an du lo wangle meitei te thawang hauna an ngai wangin boina hi achuak ta nia an ngai thu an soibok Union Home Minister Amit Shah point Manipur State lotur hian naktuk thotan ni hi anitiam hun kha ania mase hetianga tharum thona thar athlen leta ka wang hian Union Home Minister Amit Shah hian Manipur hi atlo kherangam ti hi hriat aniri lowa a program schedule hi cancel ani mai thaini in an soibok tuntruma boina hi achiril le maya achan chu The Times of India te NDTV te Hindustan Times te India media lian ho zongjong deu tho India Today thlangin he report hi an pea report an pek dan hi ai nang tlang pui boka heng report a hian ngai dan ti phir tu lian tak mai pakhat aumta chu Central Rapid Action Forces te Manipur State chunga hian nimin inrinia khan deploy ania Central Rapid Action Force antirlu ta hian Imphal khopuya New Chekon area dor pakhat haltuma beina khan heng Central Rapid Action Force antirlu jingami ta hi in nam noyangai ania Manipur State Police ten anman ni in an report bok Home Ministry statement anti chua hanjiadan chuan Central Rapid Action Force antirlu zinga mi panni Kuldip Singh le Pradip Kumar tachu man anni nuwa hian Rapid Action Force tatang hian suspend anni zui ngala he suspend order hi choblet chila ken konghal turani tin han reporta tin helai muna thil thandan zongjong te hi uluk takin inquiry chu lak chun zom ani dona
Rapid Action Force member Kuldip Singh le Pradip Kumar te man anin nuloka hian Rapid Action Force member tho Somdev Arya chu anuloka manzui vele ani boka Somdev Arya po hi suspend zui ve ngalani tin an report ani hengmi pathum Central Rapid Action Force member te hi Manipur state ta hian zirtop zan rei to taka khan boina siam turin anron chuaka tichuan zanlaya pel nu indrene jing lampang ani tong chu civilian thomno hain kar mangin anron kala Imphal New Chekon area Naga tribal pakhat sumdong tuin sajorna dor hasiam chu haltumin an baitani in an pu bok ani heng sipai pathum ta hian Naga tribal sumdon mun hal an tumawang hian meitei ho thlopin an mani ayoin an chachuaka an ngaya India Today in report an pek dan chuan hetianga dor haltuma anron kalai hian Rapid Action Force te thuam no in belowin civil thuam no anron in bela New Chekona Nagami sumdong mi in hi hal anron tuma halan tum chan hi hriat niloma sela rin dan tlang puya chuan meitei ho te thurwal puin an thurwal puile an thlop meitei te thil tiang taka lantir turin dor hi ron hal an tum nia an ngai thu an soiboka New Chekona hian hetianga dor hal an tum huna hian meitei civil mi te hi pona chua arem lowa tin hedor wathleng tu ringot po hian civil mi te tan chuan har satna tam tak awma kodlai vela sipai duty enge mozat paltlang hangai boka mase chung jong chu an aiwa ti turin heng Central Rapid Action Force te hian dor hi halan tumta an ngayani Kanchan Chinthar Kaltalama Khan report kanron petoa Naga tribes tamjok te hian chuan zona thak tribal te hi an thopa tranpuina te po an petrina ni ti kanron report toa chutianga zofa tribal hote an thopa wang hian meitei hote hian an ngai thai talonin halang bok ani Khowele India Rampum Huapua Theatre Director lar tak mai pakhat lemchanna Khowela choimoina sang tak tak awat te po lodong to thin tu Dr. Ratan Thiam chuan thu chua asiam ni in han reporta India Today in hemichung chang report an pek dan chuan Voin Khan sakorang krang hruai tu te religious leaders zongjong te chuan Manipur state chunga tharum thonai nasataka minhong boime ka wang hian enroll le hinti tur dik tak chu titurin kangen chewa he boina hian sakho hruai tu te hian muan na awm thaina tur le nun phung pa ngai taka akal le thaina turin mo phurna lian tak in naya sakho hrang hruai tu religious leader te tempula hruai tu ni na chanvo chal tu te masjida sakho hruai tu ni na chalmek tu te church biakina sakho hruai tu ni na chalmek tu te point hei hi in mo phurna ania zalena le muanna haum le thaina turin Manipur state tan hian o chua turin kangen chawni ati he thu chua hi Manipur state ta DIMPR in hanti chua saka hei wang hian Manipur state sarkarin he trong kam le sakho hruai tu te som tur hian ngen na anhena hian an thlen nia an rin thu an soiboka a soizelna chuan heng sakho rang leader zongjong te hian sarkar malak na chu thlop turin in mi puite in fui turania Manipur state sarkarin malak na anei zongjong te hi nem ngeta thlop turin kabei sei chua tin he boina hi in biak na manga chinfel hi kong thaber ania chuwang chuan in biak na do kan kil ho ani thaina turin sakho hruai tu zongjong te hian in ti tur dik tak ti turin kangen chewa in mi puita theu hnena sarkar thop tur le tharum thona ti top turin in ngen turani ati Dr. Ratan hi kan soitong khan lemchanna huna director theatre director ania kumsang ka jakwa somriat le pasaria sangit natak academy award chu hlan haloni to ani athu soi jongjong hi chu soi chuak vek lo maila sakho rang hruai tu ten Manipur state din hun hian that lo lam hapan zelawangin an mi puita hnena theu tharum thoa chetna zongjong te bansana borok monom jok thantir tura ngen turin adu thu asoi chuak ani deu ber ani kan soita kang khan India media te chuan voin sandaya hian Manipur state ta mun thren khata buaina lian tham tak tak achuak ani tin han reporta mase nunna chanjat le hliamza thi an hre thailowa police tele army te hian kimchang taka report hi an pe du lawani tin NDTV chuan an report ani
Manipur state ta zofa cheng ta zinga mirin tlak tak tan hena tanga thu kan don te hi han report ve thungila Rapid Action Force member pathum te chet na ti lo khachu India media zongjong te hian voina buaina chuak ta chau hi report an pea mase buaina alo chhuatran na chu hetiang hi ane zofa tribal ten anopchin district chung mun sang sanga tharum thona achuaka hei hi achan bulpui ber chu zofa tribal pani kangwaya meitei hoten han thata pakhat hi kalum ner khriat ania pakhat joki chu bompu ka wangin hliam na tak atura hetianga boma puana mun kangwaya hian a hliam tur lovin nunna achan zui tangal ani hengmi pani meitei hoten han tha ba ka hian he bompu ka wang hian hliam tur nge mozat zona thak tribal ta jinga anum boka he thina hian zofa tribal ta thinur na chu nasa takin hachok thota tichuan he thina athlena tranga hunrai vaklo nizan inrin nizan atang khan zona thak mun sang sang om te chuan meitei te an bei tranta heng zona thak chena kho sang kongpok pi te cycle te kangchup te ingang pok pi le suknu area tang te hian meitei te bei na chu achuak tranta he boina hian mipa te ti tura chongai loin an zawaya tang rolin meichia te point heta hian all an tumbik lowa meitei mi pui te hi an bei ta chiam mai ane tichuan Manipur state zofa tribal zinga mi pani meitei ten an thana wang hian buaina chu alinal chuak ani ta deuh bera meitei te amatiamin an bei chunjom ta nizan zan khole voin thleng hian in beina chu ala chuak chunjom ta zel ani hetini chuan huam zau takin area zau taka tharum thona hi athleng chhomek ania heta hian Assam Rifle tele Indian Army te in rolin harsatna ansiam sakchewem tia kan zona chu heng Assam Rifle le Indian Army te hian ronin rol chun tum ngeya buaina hi bengdai antumani mase in chunga tangin meichia te ankal chuaka meichia zongjong ta chu kongpuya heng buaina chuana mun area conflict zone timaila heng zongjong a hian sipai te hi anlu thailo na turin kongpuya meichia ta chu anmutavek maya lir thai manga sipai hoten buaina chuana mun anpan theina kongpui zongjong a hetiang hian meichia te hi kongpuya tam tak anmuddal dulta ka wangin Assam Rifle tele Indian Army te hian an chil tlangin an sutlang ngam tabik lawa tichuan meitei khuwa henge mozat halzui anita ani kanthudon na ten han soidan chuan tuntuma boina chuak khi voina le ne jana chuak tran chau ni lovin ani na diktaka chuan nimin inrinia khan boina hi intran toanga ngai ania zofa tribal ta jingami thisen chu aluang toa chung han thisen luang ta chu athona luan tirlowin nizan hinrin jana tang khan meitei ho ta chu han bei ve tranta ani kanthudon na dangle chuan report apek danin hengmi panhi te han tha wang hian Manipur state chunga zofa homjongjong ta chu thinrumin meitei ho laka kuthak na chu athleng zui ani maya akhan pa in som khoma inau khompo angai lem lo ni in asoya henglaya local kanti mai tual chung ju siam thin tu meitei ho chen na khwa sekmai chu hanwa thenga nizana khan he khua inom zongjong te hi halfai vek ani nizan tin kan han soina tukin jing lampang hani jok maome zanlai dar som panni apel nu dar khat arik madew khan sekmai khua hi hal ania sekmai khua an halmek laya an haldan le an chet veldan voice record te kantong boka mase heng zongjong chipchiar taka puanchar ro hi chu thilfu ber ani lo mai thaya chuwang chuan sekmai khua hi inom zongjong an hal fai vek ti hi kan report thaidan ni sela athamai ome ti chuan he kho hal nuwa hian ni jana vek khan dar khat apel nu dewa khan in kana antan ta ni in ahriata silai pokri hi hriat tur om chunjom ta deu rangani tin report kandong bok ane hetianga tribal ten meitei te han bei tak chiama wang hian meitei ho te hi hanron thok chok venin hriat ania kanthudon na te hian report anpek danin meitei te hi tribal ho beitur hian hanron thok chok venin ahriata voin chun dar khat arik ma dewa thu kandon dan chuan Morea in Palivel hakanga more hi zofa ta chena area ania Myanmar le India inrina border buloka sumdona khopakhat ania voin chanu dar khat arik madeu thleng khat chuan he boina hi alakal chhomek zela
silai puak report hriat tur hala om deuh rang boka ma se he boina ronir chuana bul tribal mi pani mei teiten an tha tak ti lo hi chu he boina wang hian nunna chanemo liam tur zatemo ineng za chiang e chia ti te hi hriat thei ani ri lowa voin tlailama NDTV in update an nei dan poin silai puak ri hriat tur haum deuh ranga mi puiten in an hal al hluah tele van bo ruak ka akhu kal chholui lui ta chu mun tam taka mu tur hauma ma se chian na thlan dan kim chang takaro hi chu army tele Manipur state sarkar po hian kim chang takin engma an puangjar du ri lowani anti NDTV lam hian pressure han penaviau na Manipur state sarkar mo Indian army te mo hian thil thlan dan kan soita ka tanga han chut kha chuan engma chian na thlan dan hi an hriat thei arinom lowa tin ground om mek zona thak kan u naute he boina in a effect phak area om te kan piak pona po engma nunna chan le in an hal chiat zat po hi engma hriat thei ani ri lowa video kan dona hian chiang taka kan hriat thei ro chu morea hian in pali hal ani ti ro hi chu kan hriat theia hei ba khi chu ni zan lama tanga tharum thona voin thenga kal chhome ka hian chen thlan dan report thi engma hriat hlei thei ani ri lo ani Manipur state boina kalmek hi top mai ain kan soi fo thinangin zualama pan chhojal hi arinom viau toa hill district area hrang separate administration hange ta wangin mi puitam tak ko thera te pungkhomin an hroi tu ten thucha te an soi boka thujiak le banar hankeng tam taka te hian tuna hian Manipur state a hian in thran thran na chu aum sarang toa meitele zofa tribal te inkara hian in rem na le in potaka chengho le tur hian thilengma atheng thai tolova tuna chuan kanin thran thrang sarang toa Manipur state boina chinfelna kong hom chun chu Manipur state sarkar lakatranga asrang hlaka in rel bolna separate administration hini tin han soilom ani he chanchin kan buat seilai voin tlailam thleng khan boina hi chunjam zelni in hriata mase chetna athlen dan le tharum thoa hanin katonna te hian engtiang takin nge thila thlan ti hi engma chiangkwang takin report thei anla nei lo hlom ani kan thudon na ten han report dan chuan voin tlai darli le minute somli hari thleng khan in beina hi hala thleng chunjam zela zanin lama hian in beina hi lian tham tak le hlaum zoka kalpuyani ngei an ring hlom ani tin Indian army tele Manipur state sarkarin thuchua asiam India media krang ten report andon pek takha mitren khat he tharum thona in nam noi ta chu tlema jong man ani tia han report kha thudik lo ni in ahriata ni jana tanga voin thlenga boina chok me ka hian he boina in nam noi ta hi Manipur state police temo Assam rifle tele Indian army ta hian man hanla nei lawani tin report kan dong bok ane ole khati jong kha tuntumatana report kan buat sai theite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo te khan khongai taka milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan loinen kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia